Krenulo je već početkom drugog polugodišta 9. razreda osnovne škole. A gdje ćeš se upisati, jesi li odlučio? Uči, moraš učiti, nema veze što je gradivo obimno i nesuvislo. Sad moraš stisnuti. Važno je kako ćeš završiti, broj bodova, vidit ćemo neku pripremnu nastavu da zaganjamo. Dobro, vodite računa gdje ćete ga upisati. Od moga rana ćerka išla tamo i mislim strašno. Tamo ili nigdje od moje prijateljice dijete procvjetalo. Znate, stiglo je uputstvo iz ministarstva da pooštrimo kriterije jer predobre su ocjene. Sine, jesi li odlučio? Ja sam išla u tu srednju, fenomenalna je bila prije 30 godina, je stigla da na YouTube na uputstva iz prošle godine, pa katalozi su iz Boga pitaj koje godine. Evo ima pripremna nastava, upisuj, daj instruktoricu iz matematike, jedno dvoje iz bosanskog, instruktora iz engleskog za ponijet. A jesi li se odlučio šta ćeš upisati? Ja kad sam išao u tu školu, moja ti je preporuka, pa niste valjda mislili dijete u tu školu, Bože, sačuva, brojiš ti bodove, jesi li sračunao, prošle godine je granica bila 75, ne, ni slučajno, znam frajera koji zna jednu ženu čija je prijateljica upisivala svoje dijete, stigao nalog od ministarstva, ti upisala djecu na visinske pripreme, dan je otvorenih vrata, dojave o postavljenim bombama. Trebate voditi računa o tome kakav će status imati dijete na osnovu škole. Vidi, pak je još u januaru na Šoštelu, a ti se to pravi pametan. Jesi li odlučio šta ćeš upisati? Da, još 2 instruktora, 3 pripremne, uči, sabiraj, množi, pooštri, zaključaj, znam ja direktora, imam ti ja pedagogicu, ne tamo, bolje vam je nešto privatno. Koliko je to bodova, matematika, bosanski, šta je ovo schemi? Grozno, pa gdje ćemo sad kad je eksterna, isti dan engleska i matematika, pa jesu li oni normalni? Bosanski zasebno, užas, pa imaju li oni djecu, znaš li gdje ćeš, potići, raspitaj se. Ja kad sam išao u školu, samo ne u tu školu, tamo su djeca grozna. U onoj su profesori katastrofa, koliko pa mogao si bolje. Sve što se traži od tebe samo da učiš, kao da imaš drugih stvari u životu. Ne u tu školu, zovi, javi, prozovi, sabiraj, zbroji, napiši dopis, molbu. Imaju li prednost djeca boraca? Piši, i dedo ti je bio u ratu, i pradedo, i njegov dedo, i dedo od njegovog dede, piši da ratujemo još uvijek. Jebi ga, sad se može slikat s gimnazijom. Digli na 78, smanjili se sat i po na sat. Šta je rekao ministar? Da Bog dam, ne utuhaj ovu, idi na prijemi, kad su testovi rezultati, pao sistem, diži sistem. Ma ovo im ništa ne radi. Koja škola, gdje su spiskovi? Jesu li izašli rezultati koji krug? Mogu sad mijenjati izbor škole? A jesi li se odlučio gdje ćeš, šta ćeš, kako ćeš, koliko žene i djece, auto, gdje ćeš ljetovat, zimovat, gdje za Novu godinu, za 1. maj izašli, nismo prošli, nema veze, ma ima veze, neću da mi dijete ide u školu sa bilo kim, nema veze, znači onoga, ne samo tu, ne u tu školu, znam ja portira, čeka, ima i avgustovski rok, pa ćemo pisat molbu, žalbu, dopis, prepis. Sine, on zaspao. Ove današnje djece nezahvalne i nesvjesne da od kolijevke pa do groba najljepše je đačko doba.